گهداری رادیا دنگی گل برنامه کلیین هنری از سلمان و ابراهیم بورم هرچه و دمی و خوش بن. ایرو میوانی میوانه کی تایبته در هنری کومینا فیلم روز آوا یا سینمایی نومان یکیت تبخیر هاتیه برنامه کلیین هنری. سرچوا امجی کیف خوشم بدیت نوه. بله، گله کیف خوشم گهداری مجی باورم و ما کیف خوش من ایرو دنگی ما وی بلا بفل ارمنستانی حوالی میگوت زندان المگوداریت کن گریلای سریچیانه خلکی سرحدان خلکی اوروپانه خلکی روجلاتی کردستانه سلاوی مجبور حمیه هنه تجی کار خواب ناسکرن هم کینه کومینا فیلم یا روز آوا کشان سال آوا بویه و خواب گهدارا بدن ناسکرن. بله سرچوا امجی سلاوی هسکرن خواهم گوداروانا جوردشینه از نومانیت از بخواهی آمده من اصلا خواه جویدر من بس لعدنی دایب بومینک دا متروپولین باجاری دا مزم بو من خواندم جیان کرمه ملوه داره خواندن خواهد سینمای خواند پیش من خواست دا خوازا خواه او لگرین خواه به هنر سینما را یک بکن و او هنر ملی هنری ده ملی تکوشینه ده و ملی ده خدمت خواه پیک بینن یعنی لباکور لباشور ایروج روژاوا ام وی خباتانی دمشینن ایروج بک اندامه که کومینا فیلم روژاوا از لور کار دکن پرچه یک جویمه هم کیف خوشم بی یعنی کومینا فیلم روژاوا 2012 ده 14 تیرمه 2012 ده لدربسی ایروجی که املینه لور آوابو به شورش و کتی خدمت سینمای ده خدمت شورش خدمت گلی خو قدر اکبر همین هیجا آفراندن ایروجی اف خبات اف هنر اف لگرینا حقیقت دوام دکه یعنی جبر و جبو که کومینا فیلم روژاوا 14 تیرمه ده آوابویه بمعنی جوخه برخوادنا زندانا ایرو جبو که گداروانی ما گلک جبانم باورن دی زندانی نه به وسیله امسلاوی خواجی جبه را رای دکن. بله اسلاوی ما جوان رهنه و برخوادنا آن پیروز دکم راستی کیمانی بندستیه ولاتی ما داگر کرکریه کجارو نخیر خوازن بی ولاتی ایریشی مدکن زاروکی ما حتی نها لسر خاکا خواه د زندانی ولاتی خواه د جیان دکن سلاوی ما جبوان هنه بلی بری امدانا سینا گلک کارو خباتین و بکن بری دانا سینه امی ناز بکن توک در هنرکی و ایرو تهف سروک کومینا فیلم یا روش آفای دما گوت هاتی روش آفای کردستانی خزمتا سینما بکن تا لیستوکوان و کسی حسکرین هنری و حسکرین سینماگر و کساتی روش آوا دا چاوا دید یعنی بگمان یعنی سندما دنرخینه یعنی ابراستیه که ام وک گل لگور جیهانی دن ام ملی هنر سینمایی ده ملی لگرین خوی حقیقت به آویک دیدباری بینن زمان ده ام درنگ مانه سده میوی هنن چهار پرچه کردستان متینگری پرچه بوین چون دجمن یعنی 700 ساله تنه نمیلی دیدباری ده ملی دنگ ده ملی آخافتنه ده ملی هنریندن ده ملی موزیک ده ملی شانو ده گلک ملان ده یعنی خواه آنینا زمان یا گلمه یعنی قدخه کریه با آوایی که دن مثلا ملی موزیک ده ملی شانو ده وک گلش بو که بریده مثلا بنگه هی بریده هبو با آوایی که خود سا دسپارت خود با آوایی که دانی زمان میناک مثلا گلمه قصدا بن آخیده کم دکر موزیک خود با آوایی که وشارتی گودار دکر چونکه سترانی کردی هبون جدر ویجی موزیک کردی هبون گلمه با آوایی که خود دکاند خود اک دکرن به دیزی جین گرتی ده دوچون شانوی خود تبیرامن مثلا دیچون دعوت دا دیچون مثلا جیه که گرتی به دیزی شانوی خود دکرن دیسا یک دکرن یعنی به آوایی که ملی دنیا هنری ده خو وک پاراستن
وک لگرین حقیقت ملی هنری ده با ملی شانو ده ملی موزیک ده اف خواه سپارت جبو کو ام وک ملی سینمای ده ملی دیدباری ده tecrübe mi berejit nebu çünkü berheme meyjit nebu çünkü derhenerin sinemagerin Kürt bu avayı ki bir nasnamayı xwe pek bine mesela nebun ev derfeci çi nebu dünya 1890 de edi dest bi çekirina filma kir yani nezi 30 sale bi sinema nas kiriye geleme televineri jiber bandora metingeri ev dema em dibêjin yekem car filmi bi zimanê Kurdî kilamek êdirêj kilamek ji Beku sala 1993 de dest pê kir filmê Kurdî ya yekem ez bawerim Nizamettin Taş Nizamettin Arıç bigurîne çi bu mesela yekem car filmi bi metraj dirêj filmê yekem ya Kurdiya dirêj bi deng derhenerê wî müzîkî senê wî lîstikwanê wî Kurd yekem car yani em li wisa lê binerin bêguman Yılmaz Güney heye ev mijareke dine ama bi ziman em behs dikin veke çi bu mesela ev hiç ku em giştî millî hunerî de hinek millî hunerê sinemayê de dereng bikevin nav vê mijarê bi xwandinê bi lêgerînê îro qederek em dizanin êdî hêdî sinemagerên Kurd ava dibin lîstikwanên Kurd ava dibin derhenerê me ava dibin li Bakur jî li Başûr jî li Rojhilat jî bes dîsa jî em qiyas bikin li gor rastî em binerin vek azad vek gelekî azad bi nasnamayê xwe hunerê azad piştî şoreşa Rojava dest pê dikin. Pirsamî a got dixwazim zelal bipirsim û guhdar jî vê yekê merak bikin. Pirsamî derbarê sînema de sînema ji bo mirovahiyê ji bo welatparêziyê ji bo çandê ji bona dîmokratiyetê ji bo têkiliyên milletan li seranserî cîhanê sînema çi ye? Yani sinema em vek peyv dest pê bikin em ji vê peyvê em derbazê nawerekayê bibin dema sinema yekem car li Fransayê li Parîzê xwe da nîşandan avakarê wî navê danên sinematografî yani dîmenên bi tevger yani dixwastin tiştên heyî nîşanê civakê bi awayek dîtbarî bidin nîşandan Ereniyê vê çi ne? Ereniyê wî em wisa bêjin yani tenê bandora sinemayê ya ser insana em nîşan bidin dibêjin dema yekem car insan video fotoğraf dîmenên sanîkê de 24 dîmen 24 fotoğraf dema tê gelhev diherikin û hereketê tevgerê dixin navberê yekem car vekta ev avakerên sinemayê Lumière her du bira henin Lumière navan mesela dema pacekê spî datînin ciyekî girtî insana kom dikin keşana trenê digirin keşan yani temaşevan dinerin ku trenek tê servan yekem car tiştek wisa dibînin çawa dibînin yani rastî ji dibên qey dîmen tren tê servan û millet dixwaze ji salonê birave tirsin çünkü yekem car zindîbûnekî wisa di jiyana xwe de dervê xwe hîstiye dîdberiya me jî ya insan aç ne ev çi yani ev çi dihêle ku yani vekta viya tespît dikin hunera sinemayê bandora sinemayê ya dîtbarî giringiya wî heye giringiya wî hîs dikin dizanin ku esas da bi dîmenê dikarin beşmendiyê insana hem rastiyekî nîşan bidin desthilatdar dibêjin em dikarin viya bi awayek din bikarbînin dikarin tirsê jî bidin nîşandan dikarin kêfxweşiyê jî bidin nîşandan dikarin êşê jî bidin nîşandan şoreşger jî dibêjin em dikarin rastiyê bidin nîşan ji bo pêşa roja mirovahiyê mirovahî tev di pirsgirêka de îro gelo bandora
سینما هی گوان پسگری کاراجش بو پیشروجا ماینده بونا انسان قرنه بن دوی گردونی ده باندورا سینما هیش بو انسان خواه بپاريزه و لجیهان خواه خودی در که الخوازای خواه خودی در که فیلم نوری هنه بله مناک ام بوسا بچن ام سر گلی خواه بچن باشتره مثلا دما ملی راستیا گلی مجیان کر چی بو ایرونات شوه امی ورنوی حقیقتی اره مناک دما ام زاروک بون ام هرتن فیلم ترکا تماشا دکر قهرمانی وان تماشا دکر جنگاواری وان تماشا دکر مثلا جنيه تارق نبو مثلا بطل غازي وان هبو هيك وان هبو مثلا قهرمان وان هبو شورك اللي ده ظلام ديك ام تخصنا موكو ام بفن مثلا تيريك دعوت نفدبن حتى ترى مسألة بوسه هي دما جريلا دچن ناف گل دبجه ام شورشکرم وی گلینا هاتنا پاجبو پاراستنا گل ام شر بکن دوی دایکه که دبجین یا دوی فخردین کی جان علیه یعنی فخردین جنای تارقین بطل قهرمانی وان دوی والله قهرمانی وان علیه وان دوی والله ایشه به زحمت و صابه ترسن چونکه دوی غی اف راستیه چونکه میجیه گل ده چوا آوا کربون میجیه گل ده دبجین والله قهرمان وان وسه والا تیره کی داویجه 10 ظلام دکه و شوره کی داویجه 20 ظلام دکه و ام چوا وانزه یعنی ترسه کی وسا هون دوی مسئله دهون لکنه کومینا فیلم دوی مسئله ده ام ده خطا برخودانه دما مثلا براموری وی تری خطی کی دهاته دما کورد تری گلی که راسته بده به متینگریه ده اما عالی که ده خطا برخودانه هر خود دوام دکر افسد ساله گل کوچ بو پاراستنا چند آخه یعنی به قتلیام اجدر باز دو به اشکنجه اجدر باز دو ستران خود گوتن شانه خود کردن یعنی جبو کو پاراستنا چند آخه ام دما کومینا فیلم روجا و آوابونا خود سر چه اساسی آواد که اف خطا کو گل ما جبو زندانا یعنی جبو چند آخه بپاریزه به ناسنامه خود به هنر خود مثلا خود بده نشاندن و ام ناسنامه خو وقت داتینن و سرکاتی پناسی سرکاتی دبی هنر با آوایک استتیک خو آنین زمان یا حقیقتی دورده ام خطا یلماز گونی پیشت اف کسی کو در هنرین کو هنری کو دگوتن ام قهرمان مجانن و دیمنا به فیلم یلماز گونی دما فیلم یول ری نویسان یکم جار به گلی ما به چند خواه به جلو برگی خواه نشان دا ام جوه داریتین وقتا خلیل داخ 2005 ده فیلم بریتان چه کر قهرمان کرد به چه بردالا برسوی نمتینگریه ده لگرین یعنی ناسنامه خواه گلی خواه دانشان دان ام ایوان حقیقت ودی شیرین حقیقت ما هیا گریلای ما راستی جی نه ام قهرمان خیالی ما آوا نکریه قهرمان راست آوا کرنه ام جوی خطیتین قومینا فیلم روژاوا سر وی خطا شورشگری یا سینماگره مثلا ام دکارن دست پیکی دیروکا سینمایی جی بچن خطا سینما سوویت برخودارین ایکو دیجی کپیتالیزمی ده سینما سوویت وقتا آوا کر وقتا جیانا خیالی یا کپیتالیزمی رخنه کر گو سینما یا گله سینما وک بلگه فیلم گره که راستی جیانه ملی که وی دگرن ملی که خطا دبین لگرینا نو یا ایتالیایی دما درتین دبرسیبه وک ترید خطا ایک موسولینی هبو تفگری که یا سینمایی هبو جره دگوتون تلفون سپی جبو تلفون چی سپی جبو چی دکرن ای دسلاتری ای فاشیزمی بو جبو که راستی جگل بد وشره هرتم جیانا قصرا نشان دادا جیانا دولمندا جیانا اویندارا ایک کسی که جیوا که دور جبو که جیوایی که فقیر عربیشون والا هرکس وسه تو کیرنا هاتی جیانی که وسه نشانه وانده دا اما لگرین سینماگر نو مثلا یه وقتا راستیگرین سینماگر نو یا ایتالیا درکتن برسوی دان چون جیانا فقیر آجی راستی نشانده از فهم بکن وره خطریا سینما هاییش طبعی خطری سینمای اساس ده یعنی ملی هر هنری ده وسه اساس چون که یعنی انسان
yani tiştek çava mesela dedit legerina insan esas da çe xwe anîna zimane derdeki insan heve bu hunerê re mijal xwetîne ziman divê derhênereke navdeng heye Pedro Almodovar divê insanekî derdê wî heve sînema dike insanekî biguman faşizm kapitalizm vî alî de hunerê bikartîne müzikê bikartîne şanoyê bikartîne çünkü dizane ku mejiyê insan ji bo rê dayînê misayîde bêguman rêgezê we diyarin ji bona xizmeta heqîqetê bikin komîna film gelek kar jî kirine gelo têkiliyê we û hevalê we ji dervî sînorê Rojava cûr be cûr li cîhanê her pênc par zemînên guheyî hevalê we hene belê hevalê me hem ji xwe vexta komîna filma Rojava ava bû hevalên mên ji perçeyên din hevalê mên internasyonal bi awayek hevpar hatin gel hev komîna filma Rojava ve kolektif ava kirin her ferasetekî ve modernîta sinemagerên modernîta demokratîk îro sinemagerên vê şoreşê çünkü xeta vê sinemayê îro çi bû rast em got alîkê me sinemagerên Sovyeta bu alîgirê me aliyekî me Yılmaz Güney bû alîkî me ji xwe berxwedarên herî mezin ve milê şoreşgerî de Xelîl Dağ bû ama esasî em hemiya kom dikin îro xeta me vek modernîta demokratîk îro jiyanekî nû li vir ava dibe paradigmaya demokrasiyê ekolojiyê û azadiya jinê çünkü ev manîfestoyê me yê heman demî de vexta em berhemekî ava dikin em ser vî xetê em tên gel hevdû û ser vî xetê em senaryoyê xwe keşanê xwe ser vî esasê kamereyê me vî alî de mesela li rastiyê dinêre û rast e hevalên mên din derve henin em caran milê pratikî de caran milê kargeha de mesela kargeh ava dikin vek mamostetî tên tecrübeyê xwe bi me re parve dikin danûstandina caran em filmê xwe berhemê xwe dişînin pêşandana derve dikin birêya wan em ê an her nûr wan personaj bergo guhdar û merakliyê got nas bikin we çikiriye li Rojava xakekî rizgar bûyî ji destê kujerên wek Daeş û Cebhetû Nesra û dewlet û her wiha gelekî xerecirekî siyasî ser vê xakê heye û rastiyekî xwe jî heye berxwedanê di hunerê de berxwedanvanên hunerê hene hûn jî îro di nav de ne û pêşengiyê jêr dikin guhdarê me bixwazin nas bikin heta niha we çend film çêkirî komîna film heta niha yani vek jimar bêtir yani jimar jî dikarim bidim de 2015 de komîna filma Rojava vexta ava bû ji bo ku tecrübeyekî nû bû rast hevalên tecrübe bin bez ji bo ku tu sinemayekî filmekî çêbikî bi tecrübe bûna yek du kesî nabe gereke tu insana perwerde bikî destpêkê hevalê me kargeha vê kirin akademiyê vê kirin bi awayek kolektif û bi dehan filmên Kurd ava bikin pêş re yani vek dokümantara ava bikin vek bajarên verankirî vek dokümantarên vek evîn di rûyê qirkirinê de ne bi derhêneriya hevalê şêrû mesela qederek berhemên mesela belge film belge filma dokümantar belge filma ava kirin îro em divînin ji vî tecrübe îro em hatine me di demekê nêz di nav 3 sala da du rêzefîlm miselsel dibêjin li vir du rêzefîlm ava bû filmê ji bo azadiyê li vir ava bû filmê Kovanî li vir ava bû filmê Berbû li vir ava bû filmên berê yani ji bo ku em filmekî dirêj metraj dirêj filmekî 2 saat li vir çêbe em ava bikin de gereke şert û merc guncav bibin aborî guncav bibe ekîp ava bibe tecrübe xwe ek dike tecrübe gereke xwe kom bike jê re dibêjin hemî tiştê we ji malê bûn hemî tiştê me ji malê ye ji xwe dibe ji bo tam avî xweş e belkî tiştekî em ava dikin yani em dibin ya esas tiştê me mesela em dixwazin insanên vî welatî
وک ناسنامه سینمای وک صفات جره وک ناسنامه خوی سینماگری دیده لور آوا ببه یعنی وک نه کلکا دنده کلکا کاری که دنده سینما بکه حتی چرا دیگه آوا بویه؟ آوا بویه چون جبه چو آوا دبیجم مثلا بری به فیلم کرد فیلم ام مدرس بکر به بلگه فیلم ممشان به متراژ نیوی جبه ارتا متراژ نیوی 30 دقیقه 40 دقیقه بابو اما ناز سالی ده فیلمی که امهاتنا سالی ده فیلمی که درش اما بکن این سال مثل فیلم درش مدانی پیشی خورد دیدم که کرد رز فیلمی که وک اوینا کرد سالی که ده 15 خلق فیلم کشاند 15 خلق ev hemû demek ki tecrübe astekle komdu ve insanı ki hevali meyi ki dibecin em edi sinema gerin em ve nasnameyi em serxwa digirin ava dibin ekip zede dibin tecrübe zede dibin ber hemce giredayı virasiye zede dibin بله تبلیبونی وی مهرجانی ناو نتوی تبلیبونی و هبونی آنها بله yani demek ki nezde filmeme gavaştılmazın dibin derhineri ve heval reger azad bu demek ki nezde binavi filme gavaştılmazın dibin tevli festivala kaderek festivala bu Japonya'yı begre Svisre تکارش مرن آوابی جنابین گون تبلیبون جیهون تبلیبون ولاتین جور بجور mesela film festivala Japonya mezin festivala Fasi festivala Svisre festivala Almanya ile Hamburg'e festivala Kurtya New York'e yani kaderek festival henin çünkü yani civan festivala kaderek festivale gelek Milan'da filmi heri davi ezdibicim çünkü beri avici filmi metelibun heri davi halatın serkefti ya milli gavaştın mezin dibin derhineri ve var reger azad bu mesela kaderek halat girtin o aliyedinde filmi meydince derbazı filmi jibo azadiye ji kaderek festivala da geriye hatta gava filmi jibo azadiye bizmani Japoni hatta dublaj girin hat var garandın ere şkurdi hatta Japoni dublaj evi amel ver bisekinin mecburen devam ekine 25 dakika çun rasiyem nirxane te nabın و گهدار جیز باورم تیر نابن تبا خوازسترانه که ایش گهدار عربشینه سر خوسته کواب yani es demek ki nezde me filmi ki ser evina kurt çekir evina kurt strane ki yani zici felsefe serukati ya ko kurde azat asas servi civake ki azat servi paradigmayı servi gotini derket ev berhem hevali mey senarist servi esası em strana velat şerine müziki reze filma evina kurt em civar diğer موزیک جی و گوتن جی ایوانه yani ciku müzik evi hevali mey yani komine ne mesela terit hevali mey koma bajar dibecin kardeş Türkler ev çektir bu ve müziki gelek baş em slavı hoş vardı şine sersera serça gelek hoş em jî diyarî tecid kin û diyarî heme guhdarê golme gudarî dikin em jî gelek spas من ورنكاخ ولا تشيرينا دلخو وكا Çamın verneka ولا تشيرين دلي خوفكا لو ورنكا كچامن ورنكا ولا تشيرين دلي خوفكا
سوار به سوار به مینا بوزه روا باز که دل خوبه کن باز که دل خوبه کن ولات زارو زمانه ولات زارو زمانه مینا دخلا کمه چاندی ولی لی 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 که داخو 1000 سالانه که داخو 1000 سالانه لو ورنکه که چم ورنکه ولات شیرین دلی خوبکه لو ورنکه که چم ورنکه ولات شیرین دلی خوبکه لو ورنکه که چم ورنکه ولات شیرین دلی خوبکه بله جارك دني ام وگريان جميواني خواه نومان ايت در هنر سينماگر وهفسروكي كومينا فيلم يا روجاوائي بحثا هنكي بحثا فيلمي وزحمتين وتشتيت خوش ده فيلم تشيونه اجي ميجي فيلم هن فيلمي وديتنا فيلمي كوباني بتايبت قال لك ده برسن ده بيجن اكشن تدهي چما اكشن تدهي Yani şer buğa action bu sabedin kurt yani action tevger hareket değil rastiye ki yani taybet filmi ki ve kobani tu bedi nişandan tedit gredayı xwe hebun dve tevgere ki action ki nav hebun utnebun ede yani çünkü yani hest hemun nav tevgere dene digiri meren مرخاصی تداهی مرخاصی قهرمانی یعنی بگومان ام فیلمن می ملی هنگ دا belki minimal jigere keçibin henek daha belki ciroken tak kesici hedi çeydi incivaki çeydi ben ama şartı merca ya heyi tişten zindi emjiyan dikin çünkü şer her rojevi de ya fevisiye dünyayı da vekte zanın خوف دویا دمی که ده خوفی که مثلا آوابو وک دایش آوابو یعنی ترسی که اکشنی که وسا آوابو هستی که وسا آوابو دنیا همو جه ترسا نکار برازی یعنی کینگی اف ترسور سرمه ام بمرن یعنی دوی یکی گوتنه که هبو belki demin peşte filmi ki dinde hün bebizin vakti senaryoyu bir atiye Nivistan'ın demin peşte daişiye ki diyaloğu ki de debece beters bunavan em tersandın jibo ben ejber ve em binketin daişi vana debece beters buna ev kahramanı çünkü dünya hemu jivan da tersiyan vakta yekem car de kovani de ditin ku kesin ku jivan natırsın hene ica eftirsiyan ica aksiyonu ki vusa jibo vi lazım bu تدید همه فیلم آده هنه کی جا ناجه مبالغه هی یا جی چیروک کی هی لی هن کس خیالینه هنه کی لی زیده دکن و هنه کی خوش دکن و تشویق دکن فیلمی کو منیم تماشا کر همه ناوین گول استوگمان ناو کسین نش دور بون نزیگ بون 2 سالك نبود او كسانا قالوا او چیروک هم راز بون او تشتي و د سینما بکارانی yani beguman yani demat filmi ki avadı ki yani sediset carcaran rasti çenabe çünkü tu serdejibo ku temaşavanlara hen tişta bidi temaşa kirin millet itibari de hen tişta tu kurgu jere de bejin şimdi serde zede diki kim diki hen tişta jibo ku lehev beni yani juhu sediset belge rasti henik belge film gereke kamera zindi ve tınav şerde
ببینی کامرای تجویک چاوی که ویشر ویا بده هیس کرن اما ام ویاج بو کوبانی جو خو ام وقت تماشا دکن ام قرختار دنیرن تشتی کو تین جهاتنه جیان کرن مثلا بگومان جی پرانی راستی ندارن تمامی هم دکارن بیشتر راست اما ملی قرگو دا ملی این قرختار دا که بون زیده بون تشتیم بساده جو خو اساس آرمان چیه هنری ده مثلا آرمانجا اساس هر ملی ده موزیک ده جه اوه دیمن ده سینمای ده جه اوه هسته و راستی با آوایک به درف پیشوازی اتفاقی بکی تشتی که هاتنه جیان کرن ام دزانن که راسته بلکه قرختاری که نراست به بلکه بویری که ناویده نراست به اما ام دزانن که تشتی که گیشتی هیه او چارچوه گیشتی سیجی راستی هاتیه ورگرتن او گرینگه اساس ده چونکه دبین یا اینک گوتنه که هیه دبین yani belki hin milade nizikatiye mey siyasete belki servi esası nameşe nirname siyasete jirdura ama gotreki Shakespeare heye ve siyasetmedar jibo rasti ve şerin deravadikin hunermend jibo rasti bejin deravadikin yani servi esası Armanca sinemayı çiye bu avayek belki ne hatiye jiyan kirin jiti dikari tişten hayali jiti dikari rasti ki nişan bedi dibek jibo ku ama cudahiya filme ki em çe dikin çine esas em jibo filme çarde tirmehe jibo filme jibo azadiye jibo kobani em dikarin çi bejin jibo ku bu yer rastın jibo zindine he bu yer tezene bejiye cibakede em damadın misin em mecburun daha baldar nezi rastiye bedin em zede müdahale rastiye nakın yani hayaliye xwajib tiştên minimal de dihêlin. Di hemî filmê ku em temaşa dikin ji sedî nod em karin bêjin kesek di kesê kes were balkêşin qehremantiye dikin û xelas dikoy çîrokê bidawîn û em pêv tên girêdan û ew qehreman û ew herî mêr û mêrxas. Di filmê Kumanê de herî ê rola biçûk lîstî bû jî و بزانه بوم بو یا گلو بزانه بوم بو و قهرمانه کی دوی فیلمی ده بو yani وقت رولا هر کسی ده بو بله yani درید ام belki havalin mi derhiner havalin mi ku vek senaryoyu hatta nivisandın serçe esası mesela hassasiyet em dibecin ya mego bu yer hemu zindine bu yer hemu yani teze yani hep dejiyan kirin bandoravi o hemu tu dema dinvisil duhazil layıkı herkese jibi ama rastiye ki heye çünkü insan tu huner qasi rastiye bandor kernine çünkü rasti buğa bandor kere çünkü huner buğa rastiye bandor ve o da afirine bu avayı din bi zamanê ki din rastiye pêşwazî civakî dike hevalê me jî wexta viya didin tê em buxa dema projeyekî ser tiştên vek kobanî ser tiştên ku hemû civakê alaqadar dike ek dike em dixwazin bersivê hemû kesa bidin kesê keda ki navê şoreşê de navê avakirinê de hebe tu bersivê bidî ama caran filmên wisa jî çê dibin mesela em vek filmên belki em sibê dost ben filmekî çêkin ser karakterekî em rastiyekî giştî dikarin bidin ev jî rêbazek e yani ne tiştekî şaş e ev jî ne şaş e ama a esas çi ye bêguman dema tu sinemayê dikişînî metirsiyetê dayîna temaşekirinê jî dibe carna xetereyê vî jê ye dayîna temaşekirinê mesela carna dema karakter zêde dibin insan şopandine de tevlehevi jiyan dike ev jî xetereyekî pêşiyê me de mesela karakter zêde dibin temaşevan şopandina çîrokê de dikeve nav me jî belav dibe alîkî de em hassasiyetekî wisa zirav heye işte tu alîkî de dixwazî layıkı hin tişta bi rastiyê metirsiyetê rastiyê heye alîkî de jî metirsiyetê hunerê heye estetikê heye tu dema em ava dikin hem alîkî de kereke me de lêgerîna estetikê heye metirsiyê me ye alîkî de jî metirsiya civakê heye şoreşê heye em vana ji bo wî belkî hin berhemê ku em ava dikin jî rastî rexneya tê bihûn bilade rexneyekî rexneyên cî de neşe esas
Çünkü hem ribazı ki hem estetik o hem civaki rastî mesela gerek em dema lehev bixin gerek tiştekû bidin gudarkirin dema insan lê bine ve gelek keyf hoş be. Sinemayı da pevîstiye ki esas çünkü ji bo çi çêdikî ji bo ku bidî temaşa kirin. Eger nikaribî bidî temaşa kirin ev xetere ye, ev pirskirêk e. Belkî pirsam şaş bijî dikare ji min raz bike. Mesela renk, bandora renk. Tu televizyonê ve dikê tu dinare ev film zane vê saziyê. Ev film dîrokî ye. Bêgo axaftin çê vê got lîstokvana bibîne. Destpêkê tu dinare renk xişter diyar ki ev film dîrokî ye, fantaziyê, ji bo xeyalê ilmî ye, ji polisî ye, yan civakî ye ya jî meselê hezkirinê û nehezkirinê ve an meselana renk de dema got ez wek kes temaşa dikim li sînema bêgo ez naveroka film zanim li pêşiyayê wextê ve dibe gelo bandora renk heye yan ma û ê we rengê we çi Yani beguman renk yani pirsam rast bû yan na yani pırs zêde evet nana pırs rast e yani pırs bandora yani tiştekî giştiye esas yani ne mesela dema em dibêjin sor mesela psikoloji de ne dema em alîkê dema em berê xwe didin ciyekê sor tê maneya evînê berê xwe didin alîkê dem sor tê maneya şoreşî alîkê de maneya xwînê mesela qederek çünkü êku maneya xwe dide renga şert û mercê ku insan psikolojik insan tê de ye esas mesela zer alîkê de rengê axê ye alîkê de sinemayê de tê maneya nexweşî peyamekî xeterebûnê ve alîkê de reş tırsê dide alîkê de reş heybetê dide yani alîkê de kesk olê maneviyatê dide alîkê de keskahiyê dide yani beguman a esas em dibin ya girêdayê mijarê esas derhênerê vî xebatê derhênerê berhemekê derhênerê sînemayê mesela dema ava dike yani dibê sînema karekî komplîke ye ji bo wî dibêjin hunera heftemîn çünkü ji hemû hunera hêz digire û hemû komplîke hemû hunera hêz digire û berhemekî nû diafirîne bêguman hesabê renga jî tê kirin li gor hêsta heyî bi renga jî li ser tê sekinandin renk rolekî her ji bo her xebatê yani aksiyon dibe evîn dibe yani dugahere mijaravî a esas ev tiştê ku tu temaşa dikî bi hês re yek bikevî û di montajê tê bikaranîn bêguman ez pir saetnê bikim herkes dibe sînema hunera heftemîn ez hunermend û wan nizanim guhdar jî nizanim çima em ça bêjin dema sînema nû derket hê nizanibûn gelo hunere ne hunere çünkü karekî vek ticari dihata fikrandin êku ava viya ava kirin digotin makineteskopekî makinekî ava kir fotoğrafa 24 saniyekî de 24 fotoğraf dikişine û em vana em dikişinin û vana em nişanê gel didin û videoyekî derdi em vana bi pere nişanê gel didin û insan temaşa dike heqê wî dide kêf xweş dibe ji bo çi ji bo ku tu müdaxaleyê tiştekî tune bû tu mêjiyê xwe de tiştek nû ava nedikir vek makinekî destê te de ava bû kîngê bû huner wexta hunermend dest avêtin destê hunerket destê hunermenda mesela George Méliès bû şanoyê xwe dixwaste mesela ev jî müdaxale nedikir şano tiyatro kamerayê xwe danî şanoyê ku dikir şanoyê xwe dikişand pişta dîtin ku ya em bi montajê dema dîmena navbera em montajê di filma em qut bikin cêvan bugare em dikarin müdaxaleyê tevgerê jiyana insan bikin pişre gotin mesela plana nêskirin gotin ya em kamera hertim çima em fireh dikirin em kême kamerayê nû bînin belkî hêstê insan bêtir derkeve mesela vê çaxî dîtin ku ha mesela demek ki hestekî nû ava kir dema nêz dibî plana nêz daha zêde bandor dibî pişe dibe ya yani ji bo çi vehmir ceribandinê pişe dibe ya em piş jî bigirin ev çiwa dibe pişe dibin em renk jî têxin pişe dibe ya em dekor müzikê jî em têxin pişe dibin em lîstikvanên şano tên şano yani çi dibim mesela pişe pêker jî bandor dibe mîmarî jî bandor dibe em dans jî dixin nav hemmiya ve dibe esas panoramayekî hunerê ya giştî ye sînema hevan nû man zan dema me xelas bî
یا ام دزانن بس جبو وک هنر هفتمین هنر بخواد به هزاران سالانه هنر هفتمین کماوان همیه اش بو گهدار اش بيشم راسي اش تير نبو از باورم گهدار شي قول ما گداري بكن تيري نكري از باورم مي بخوازن جارك دني اج گهدار ار كسكي كومينه بينن هنگلك پرسي مهبون بدهان پرس هنه نبدن ناس کرن جبو پیشاروجی اون چت فکرن تکلیه ویش دربه اون چت فکرن دروی سینوره روژاوا اون چت فکرن دیدبریا روژاوا و تورکن وی ماده گولور هی دیرو کالور لباکوری کردستانی تواهی جغرافیای کردستانی تورکی و تجا خام سینمایی تیره نکره امی مجبورن امجیب طالب کن از کیف خوش بوم قال لك سپاس دارم بهاتنا ته راستي جوان اخافتنا وين خانه ام تير نبون لأن مجبور أمجي خاطري خوش ميبانا بخوازن وخاطري خوش تجي بخوازن ومقال لك سباس دارن سر شابا أمي سرانك دنيا يجي بداري بكن ومي بتالي بكن بريقو بتالي بكن للسينما ده وك ريغاز پر لپیشه سینما گر بدید بریه جیانا و دینم پیش بری و امجی کیف خوشن دما گو ام سینما گر اگداری دکن و تیکلین ملتان تیکلین جور بجور چه دبن جبو مروفاهی و پیشروج مروفاهی گل کی ام کیف خوش دبن بله گهداری رادیا دنگی گل پروگرام کیلین هنری ام ایرو دگن تالیا خلق اخواه بما مسته در هنر هفسرو کی کومینا فیلمی روج آوا نمان ایت سپاس دارن گل کی کیف خوشن امجی خاطری خوش وقت خوازن